ama saberin lalpa zol nei le khasiak han siar masak per kadwa hei hi kan revival thuma ruetan karon thangani karon siar nge in khom na kal thin tam tak chuan atia hei zana in khom na kan local ani mo in khom na kal thin tam tak chuan an thungai thak atangin muan na le harna an donga ati ma se an mal som na don chu ursun taka ngai tua zui na te in veng tharenga an omlo awangin tong trai an thla thama wang te an hlo zole veka an om dan chu ahma ain adu omlo zok tama thinani atene revival kan lokala kan in khoma ma se kan thungai thak kha tun tu ma po hian in nei sermon voicery put kan nei dorani enga mo boina dangte awm lei lo chuan sermon voicery kan nei dona thu cha tam tak kan ngai thadorani chu thu cha chang chuan muan na te har hok na te po kan dong nge in rin oma maro chu ursun taka kan mal som na dona kha hlok na kan chana kha ngai tua zui na te in veng thachunga chong chai na ne na bo zui na te kan nei thin lo chuan kan mal som don kha kan hlo le vek don ani chu mai ni lovin ahma aya kan om dan kha alo thalo le zual zok don ani de chu nia zana hianin a poi don khop maya kan revival hi ti tak sitin ngai tua chungin patian thu kan hriat tharte tin kan nuna lo lang tharte kha ngai tua zuin tong chana ne patian buan zuila tin he revival azo nuwa po tong chana ne mimal nuna patian buan na kha lo nei chun zom zel ula chuta chuan lo thin na le har tharna a thleng dor ani ti kha zana hianin karan soima saduani ole zana kan tu pui tur chu top na nai ta in pe to em ti ani dor ani top na nai ta in pe to em pathian thui lo ngai thang u mathai bung som ni le pali chang som thum pathuma chuan heti hian ni so na soya chu tiang bukin nang ni poin chung zong chu in bu huna chuan ama chu lo nai to a kong kabul nge ya aom ti hriang cheu ti kan mo ne lalpana thu thiang lim kan siarte kan zatan mal men som sang ro se ole chu tiang bukin nang ni poin chung zong chu in bu huna chuan ati hi enge in bu huna chuan ati mathai bung som ni le palia khan lali so krista local dona thil thleng tur le khovel top don na ya chin siana lo thleng tur tam tak i so na soya chung zong chu in mu huna chuan ati ama chu kong kabula nge chuan aom reng to ni ti hriang cheu ti in tura yani isua kristana mathai bung sob dile palia a local don na ya chin siana asoi zong kha tura hian kan huzut zut ani tromo atam lutuk ani hetia hianin an enila mathai bung som ni palia khanin chin siana lali suan alo soya chi som ni zet mai chu hlom li ina then thayani pahana chuan sa khuana thila hrilok na ania te panina chuan politics lam hrilok na a oma tin khuarel chiat na mo chiat rup na lo thleng tur hrilok na oma tin nun phung sual na lo hluar tur hrilok na a om boka hetiang hianin chili in a then thei ani ole chung te chu hanzir thuak ta ila mathai bung som ni le pali chang som ni pali kan chiat chuan enge kan bu sa khuan na lama hrilok na thilo thleng tur a soi chu krista dertele zol nei derte alo chuak don sia chung chuan thei ang sela khan te meu po anti der theinan chin chiana le thil mak ro pui tak te
anti ang ti in asoyani helaya hian in enge kan muti chuan Krista der zol nei der tele thuhil tu der te alo chuak dor ani ti khovela hian in Krista der zol nei der thuhil tu der mo thu soi thiam tak Bible mang ve thau si Bible sang ne na ron soi ve thau si kon fi tak taka thuron soi ma se Bible ina soi tum ni mia si lawa kai lek thiam tak evangelist tu soi thiam tak te antamani tromo chuwangin khillok na ina lo soyangin tun huna hianin Krista der zol nei der tiang hianin alo chuaka heng hi khovela hian tuna hianin aron chuak puk maya heng zirti tu diklo Calvary cross chanchin khil lawa hei tu la ya pi chuan prosperity gospel antia hausak na chanchin thashil lali suak cross chanchin le Krista tu na chanchin khil ngai veng ring lo turil tu thiam tak mitam takin an zuyani bo chung te chuan tam em mai ni te ni la ra aro bi khom pa ya hetiam tharau suan na thong ma se tharau di ka bodi mitam takina an sui ti dam thei na ne mi khom bu thei ho shatia Tuan thei ka dia sim ti na te sam Amerika soi lo ka ra soi lo e ko ya thia tu bil tu te ala chu chau se so tu mi ta an ku ba tiêu hết tiếng hi alo khen đó nó đi thì Bible lâu soi loka tin England rama cầu hành pakata phê chuan in chiel mak deuh mai biak ina hết tiếng hian in saruak ne rein khomani khovel sual na san to ziale he hi diklo ni in semia lo Bible an ena Adam at nu pa kan thom ton halova ti kha chan chanin biak ina Bible sang mangin Bible rin chan si in saruakin anin khomani hetiang yuna tu lali so na soilo Bible diklo ta kai lek na pa nga zirti na diklo ina apu kal swanta alo chuak don ani tia asoya hi atak takin tu na hian kan mu chome kan bo eng te hi mak mai ni han na suwa rau diklo na thoin achok thurat yang achok sau thalawa biak in chuk te su kan tiang hi blok na ta nan manga an du dan in an laman luma an lek ve ra ke yan arab kha mai ni hei la ni so lo sei lo vek ani tharau bol lo na tho hi tame mai ni chu wangin khovel to manai to lali so lo kale nai to tak set ani ti hi heng kan buat tamian achiang ani trobo lali suan heng in bu huna chuan ama chu kong kabula aom urek to ni ti siang seu alo te ni chu wangin Bible kan ziravan poimo em Bible kan zira zol nei ziak te kan siara kan tur hiate ursun taka ngai tua zui thin kan ti lo chuan hetiang rau bol lo bubakan om nakina chun kan lo om ve mai dor ni Adventist te Bible siar peilo zol nei ziak siar peilo mo amiga 7-day Adventist nia banga lung oi veri ngok kan hi chuan nakina tharau bol lo kan la zui nge don ti chiang setana hi mo na du tak te u afing phakar em a vervek em maya Bible chiar lo le Bible
zir pei lo te hi a ne dara shel to kani tin Bible so yangin in do thu le in do thu thang in sianga nam sang le nam sang al in do wanga ram sang le ram sang in do wang tin khovel politics awanga in do na ram le ram khua le khua chi le chi nam le nam in do na te alo chuak do na ni atiang hian tu na hian in khovel hi in do na li ri na khat to ni tromo kan khovel ya boy zo fek to khovel boy zo ta boy na zual zelang tiang khan tu na hian khovel ya ni la in do cha in khovel ya tui hala ni ral thuam lo pui mai tiang hian an siama sorkaro pui tak te hian an budget a hian in ral thuam military ti chak na lampang mo in do turin ral thuam nuclear lo pui mai an siama kha tiang hian in rap thak tak Hamas at Bukhari building road kita so ini hajim road mai turu takani subangin indo thule indo tu thang in sia angati kan penga hian indo thui achon bolo kan chat simbu tele kan Facebook page tele kan TV kan newspaper song han en ma tu indo na li ai ni to idromo ona tu tak tu. We have to exercise extreme caution. These flashes may well be interceptions. Interceptions of these projectiles. One, two, possibly three of them may or may not have hit their targets. May or may not have hit their targets in Tel Aviv. For an hour now, I beg your pardon, for a year now, we have been asking whether or not this could tilt UNO kanti hi Indo pui pani nuat dinania andin sanchu khovela hin Indo na achole tolo turin andinani ma se UNO hi adin chani tuna yen eng ma om sia nei tolo UN hian badan party ma se ramlian tak tak hian enga man ngai tolo an rocket le an ral thuam an bom lo om tak te chutuna hian an kap chuak pup to ne mai ni chumo muat na le him na tia an sui lai takin mei chenau fi angin chop le chila poral na chunga an khenga an pumpel top lawanga ti tuna hian in una du takte u muat na le him na anti ma se indo na lirin khovel ye khatani trog mathai bu som di le pali chang saria khan mun sang sang a cham te tlanga lir te nginga chung chu naw ve chan tir na ni ati tuna hian in khovel a hian cham atla sa mai ni chu tiang hian ei tur nei lo mo ni tinin mi sing chuang hi ril cha ba wangin an chia nuai som thum le panga hi tuna hian in chamin no mani ril chamin mo tiang hian ei tur nei lo ke ni chukan van nei ani pathian khongai na zara kan du tok in kan la ei theya so tui tak ei tur kan la nei ya tuna hian Africa rama te chuan in bok ek khoro ringot po hi anta na hlu to ni chuwang una du tak te u Bible soi lok a thleng chho zela heng cham te a thleng do ni ya tiang hian tuna hian in mitam tak ei tur nei lovin tiang hian in mang ang le ril chamin an omani hey khovel hi nakin loka buai na huna kan lut dona lali su lokal malok thongai na kongkhar malok te hian buai na rap thlak tak mai kan ma chon dona ni abik takin advantage ten sumi huna chuan in mitam takte pathian dan bo chia a
sakol nung zui tura min ron ti lui huna an ron man rua poimo em tur chu khovel economic hi an ti chedona in do na an chok chuak do na tora yan khovel ram pro pui tak tak a in do chuan engel lo theng don cha ma tha don cha ma tak chuan in e tu kan e don lova kan economic ka chefik tanga khovel kan cha manga buai na chu thil ba sang chong se ma tura ai zola kan buai em mi ra thei tak tak na kan har sat na chu thil man sang chak nu to keni kan cham huna khanin sakole nung zui tu ta chuan kha cham na mang khan min shek do na ni mo mi ring ta hian kan du na har sa kan ti ber chu cham hi dia chu ta chuan kan cham buk sianga sakol nung kan zui du lo chuan kan leile kan thal bi la khap sak zui phei chuan in voim nia advantage saklia mai mai hi chu kan til fai vek hi arin omani ai buat saya ngai ni o tin ria leng do na ti mo kan the thiwa ma ni loka ni kum loka khan khovel pui mai in lockdown ni kha arab khak tro mo to la yani khovel a hian ria leng sel do na kan ma loka hian eng ri ge lo leng de don kan thelo ma ni de lokan ebola arun chuak thar le a India rama mi pakhatin avei manani an mu chuak mana tuna yen enge adin munzel kan the tolova ma se lo to po ni sela thilo om tak alo chuak zel don bible lo soilok fek ani na si leng awangin kumtin 1 billion noi za ayatamin na antuara kumtin in 1 million noi som ayatami kumtin siawangin anthi ni ti world WHO record sang ni som paru kami dai to khani a update lu tuk tolo ma se una du tak tu na hian enge kan din mun niang le khovelan eni la ilir ngi rap khak tak ti hira thenga ai zol ti ka ngai to china hat bi vai sela chuan san khat mit chin to fek thei ai zol ko pui chui san khata mang fek thei kan ni ram tanga lir ging na hit hat bi vai sela chuan mi zo ram kan ban china sa do ne ka ti tu na kanom na kin chon puya ne tuk vera tangkan hoi chau chu ki ta sang lu tuk taka building a om chawa kom thang lam kan hoi kha khu ta han chelai sela chuarin kan din mun tur chu arab thak atira tuna kanin lualai kan lua tir thei chuanin zan ka muddo na piang yen lalpa liralo nginga ni pon khoi take min chan chuak ro ka ti ka in hlan thina ma je tura chun ngaya ka nei leo to lir ngin chu ka tong trai cham to lova a tira chun a hlo om hin ka hele tu kha chu wangin lir ngi ra khak tak a kheng meka a kheng sut sup mai ni sang le pariat thanin renguna kanoma chuta chuanin Thailand somi tuifin riat asonin tsunami rap khak zet mai tuifin riat chunga tanga liron nging kha arun chuaka e rap khak takani tenkia kan tuizem kha tui khatin kan da an soi tak mai chu among dap chiat abangani thingkung te khat hianin om loi mai ni khang lir ngi rap khak tak mai te khau na du tak teu voi na hian ke ni zo ra ma hian han to ngat ti la chuan mo kan van che ne so do ne khovela hi chian na lo theng zela tui lian te o tin nong chang sual na te lo chuak ka tu la ya pe chuan in
The Presbyterian Church USA has approved a change in the wording of its constitution to allow gay and lesbian weddings within the church. The 171 regional presbyteries voted to change the wording to call marriage a contract between a woman and a man to being between two people, traditionally a man and a woman. The change will be introduced in the church's Book of Arab Thakasin Mania Kancheva Paris Kopuya Olympic Anaya Hanin Lalpazan Ria Ki Laika Anon Deuswa Hediang Yadin Christian na Patian to Bible po Zapa na Naimia Tolavin Setan al Juan Ram Huay Hautanen Changkopin Kovel Mitanen Ura Yadin Heng tenon arun post chuak to ni chu itam tak kovela him na zong yan tlana nuam sipan tola novadam lai kovelang mai khan tuna yan kan kovel hi am zong vek to novahul lai ai khan kovel sual hi asang to ni kan sual na kovel sual yan patian lar thutleki ahan tong to patian tin ulai atong botep to Avan rap thak tromo soi ngam lo khopin khovel soli asang toni chuan chung kwa in tender nate farha te lo chuaka nun rong taka dan bo chiat dat in tha boy nate in ka hlum nate khenga mo in do na wangin kan economy ka ta chia chuan in mitam takte ral tlani siama ani le lon hal saka tula yen mi amak ta duai tele to na hian mani chen na luangam lo le an chen na nei to lawa hal saka wanga ral tlani exact ta ko bang khovel a hian khovel ina tuna boy pui zo ral tlana ni mizoram chawon ni lo Ukraine le Russia in do na wanga ral tlan zong kha an chevel ram dang zong lo boy pui Tuna helai sevel barba sevel ral tanu waka helai Mizoram anen USA anen Australia anen Canada anen ral tan boy kan boy toni nakina zoram mi puite pohi kalatlan angai vedon voilia kan himreng angiat kan himreng big don lo ral tan ngai no ve ila Kini ram pechu Pai ram nilova mani ma zona kan mai the nilova a boy khak tur zia chumo kong pui zela kalangaya mi ram azun pai ania ram noi pika tlan lut mai zela an du na zona pa zona kala ram pai fi kan wang khan ngo de uma sen kal the zela he nga chun kham pang cheng chekara ania han ral tlan donin silai le bom lo om tak kar han leng veila chon o awa han rap thak do nem chuwangin una tu tak tu hemi yan siam la thek ku oya tuili ala wang ten mitam tak ye le lo an sa na o rap thak ani hipuya wang ten mitam tun lai kan khovel kwarel chiat na khepui le heng te rap thak em Philippines chil kheng ani Tun fura chil kheng mai khani ala rei lo hi lir nging in chu mai di lovin hey Vietnam a khipui ke khani rap thak khop mai heng chian na te hi mo una du tak te u khovela hian a kheng sut mai ni chu wangin Bible soilok ang hian along kheng be ka tu na hian in heng te hi alo khen in mu huna chuan ama chu kong ka bula ading reng to ni ti khiang cheu atiang ang hian zara hian una du tak teu muang thei kan ni lo thu mai thei kan ni lo chong chai pathian buana kharau khatura karin bua sai hun tak zet ani ei bani loka USA Florida tuilian khania Arab thak ko mai miam aduai nuai tel
Mani ini luat helo le mani ram luat helo an rakam an hun him la mai sase heng zong zongi lali suan sayang khan ama chukong kabula ading reng toni om reng toni ti siang chewa tiang kha tu la yanin kan musut sut tamai tromo kan malo ka yanin boina huna theng don kan ti kha sakol alo chuak don abig tagin kay ni Adventist tan pe chuanin mo sakolina ati du da tura te kan nia amaro chu Krista kan nei lova pian thana kan nei lova aming mai maya Adventist kan lo ni chuan kharau thiang lim nei lo piang thar lo tan chuan he boina huni pal tang thei ani don lova nun nap le khabua patian beram no le khabua ming ziak lo zong zong te chuan sakol chu patian si bai bukin an buk don ani ati thupon buk som le patum chang tu ba khan lebi zong zong i sakol chu ba khan ti an zuyati sakol chu kan sia tromo sakol masa zong le sakol panina oma sakol masa zong chu tura hianin ahliama adam le me ka tura hianin Pope Francis met with the ecumenical and interreligious delegates March 20th, who had attended his inaugural Mass the day before. The representatives included Christian, Jewish, Muslim, Buddhist, Hindu, Sikh, and Jain leaders. Ecumenical Patriarch Bartholomew of Constantinople. There was reconciliation in the air in St. Peter's. Centuries of division were rolled away when Pope Francis has held an unprecedented event marking the 500th anniversary of the Protestant Reformation. The Pope traveled to Sweden to meet with the President of the Lutheran World Federation. United States Protestant ho hi tui pui rala kharau biakna vavuan tura anban pharchuak ma saber turte ania tin rale lama rom thunaina nena kut in sui turin ban anon pharchuak ang tin lalpa zol nein indo noro pui alo ziaka chu chu tuna hian atakina kheng vek toni America ram chu kan retreva Europe ram sakol ina satakati dudana akal puilaya tuar peilova America ram tharjonga pem te khania Roman Catholic sakol duwa wa pem te khani mase lalpa zole so yang khanin nakina son kut aron pharchuga anla in zom donani at yang khan atak takin he America sarkar le tui pui rala pop kai roi Roman Catholic ko han te chu alo in zom felle dai toni ti hi sirang kan moni so san gua somri le pali kuma khan bo America President Ronald Reagan hun lai khan alo in zoma ambassador te po alo in tirton le vek to bo Kovela Protestant Ramlian Berle Roman Catholic te chu tura hen lalpa zone lo soi lo khan alo in som le fit to tupon bu som pathum chang som pahada soi kha sakol pani na chuan sakol pakhana thunai na chu mangdona mi te chibaya buk tir dona ni ri tora hianin kan maloka hianin he sakol pani na hianin Sunday law aron ti chuak dona ni ti kan thechemani Sunday law te kan le lui tromo ma se alo khen na turatana in buat sai ero hi chu kan tlem khop mai Adventist zinga hian a thu chon kan thelo tuk mo tura hianin America rama hianin Sunday law ron thleng tur hianin all something lo thleng to dor ni tun in khan America in khan in Donald Trump aron khan kin chia khan ka thin lunga lo lang karil ru lo lang chu pathian turil lok sakol le tang lo chuakina dragon tonga atong don ti kha aron thing don ni hian ka thin lunga hian in aron langani chumo a nai to ni ti hi chianga
Chu America hi chia komin ang renga president na an cabinet an phopui tur department suai tu tura an miruan zinga komin ang renga Roman Catholic member an tamhi alom ngai lawante tora yanin Sunday law hi puang ta sela America ram kutuna yanin Roman Catholic ru kol tak suai tu ro pui tak om na tuaya tura hen om khup to ni mak deu mai chu mo hey hian enila hey tuna Donald Trump ana a cabinet suai tu atana aruat tharten nia heng mi te hi heng mi pakua te hi an ni na khi a theu neu lo khop mai hey vice president J.D. Vance tite Marco Rubio tite chu Secretary of State ani aturunia ting United Nations Ambassador te nia Secretary of Education te CID Director te Secretary of Health and Human Service te Secretary of Transportation te Secretary of Border te Press Secretary te heng miro pui tak te hi Donald Trump ana aruat tharten nia an vai in Roman Catholic vekan ni tora yani Sunday law ron thena turhian bawruak hi ai mun chho me ani chu achian de em chu lam isu lo kal dora hen turani ti kan sia Sunday law he sakol ti du dana hi lam isu chu lo kal don nai to em ti hi wangai tu le tai la a nai le to ni ti hi khovel thil khenga tang hem a hiat lu tu khani chu wangi kuna du tak te utuna hianin America ram Sunday law lo chuk turian ai ro sai me kan ni ti hi ke chu ka mu dan ni tlat mai ni chu tin chu ba ka chuanin hei hi Supreme Court and Justice ten nia he Supreme Court hi America ro ren na sang per dan siam tu ten ni mo he Supreme Court hianin Justice pakuan oma sumi pakua mi pasari chu Roman Catholic an renga ni tuna hian suwang una du takte u tuna hianin Sunday law kan tia tai he to karin bua seven hun tak em kan trong chaya bathian kan bua na thei pato pa kanin hlan hi avan hun to tak em tromo ma se kan le im pe silo kan lo mai sia kan tu riat van tir ko pathum tu chati kan la puang chape silo ba voi na yin una du tak teu he bil ko thira hianin set van tir ko pathum tu cha hi bil ko thir ko ran member te hian kan puang tokin kan siam kan bua sei tokin kan siam he Sunday loi lo thinga khovel pum pui Sunday law in ron zui dorani lalpa zone so yang khan chu wangin voina hianin het yang hun nu nga cheng kan ni to wangin Krista le setna in do na for to in do nu ber a hian tura hian kan lu chhotan me kani tupon bu som le paruk chang so patum so palia khan tin dragon ka chang le sakol ka chang le zol nei dir ka atang chuan kharau bol lo pathum chung uriom tak lo chuak kamua chung chu ram huai kharau thilmak ti thin te ni ani chu pathian engkim ti thaya niro puya in dona suai khom turin khovel zong sunga lal tenena an kala tuna hianin setara hian mo bulem hi atel khom me kani tuna hianin khovel sakwa zong tele surkar zong tele protest na in chal ma se bible kal silo heng ko han suak kan ti me chu
heng mi te tu na yan an tum ber chu ho in pum khatang ini ok chu bar tha khanin Mizoram ko ran lian zet pariat Son veng Presbyterian biak ina in khom pui aneya in pum khatna in khom pui Council of Churches in Mizoram andinani an in pum khat dan kha kawangai tua lali suan zona buk som pasaria khanin atong chaya suta atong chai thupuya chuan atong chai na chuan kapa dang le ke karing pum khat ang hian an ni au i pum khat an om theina tin I suan ko ran te ka pum khat tura dila ma se I suan pum khat tura adil dan chu thut ka in pum khat na dilani maro su tu na ko ran tam tang in pum khat dan hi thut ka in pum khat na dilawa thuri na in pum khat mi alo ma se in pum khat si lo ka in pum khat ang anti tat mai an tum ber chuenge in pum khata an sa ku an turin in mil thelo lai chu soi la vila kan in mil theina lai yan in pum khata uti in tura hian in an beivut vut maya chutiang chia chuan tuna USA protestant ko ran poku an tum ber chu in pum khat ani kan in pum khat thei pha chuan eng kim kan ti thei antia an tum ber chu protestant zong in pum khata America ram sarkar ro rela in puya congress ku thununa an sa khuana an du dana ro rel thuk tir an tum me kan ituna hian ole katti top don nai to mana Genesis bu so pakhata khan tuyelet nuwa mi singalo pun le khan engen ti kha ho I om khom I om khom in pum khatang kan om khom nga ti chuan in sang kan sanga van tongin antini chu tuna hianin khovela sa khwa song le sarkar te le protestant kal sual te na an tum ber chu ho om khom van tongin in tiro puyang uti an tumani chu bulem tel khom na ani mek ani ti chianga bulem tura hian ai tel khom ai pum khat mup to ni chu ti roi thutak pathian fa te po alo in tel khom ve mek boka khovela hianin Paul ni chu kanom don ani chu ti ni wang chuan voi ni hian sana hianin he kan ma in do na forto sakol le alem chi bai buk tu tele beram no nong sui tu te in kara in do na lang chuak ar me ke don in do na a forto lo theng tu ratan hian una du tak te in pe in bosayam he revival atang hian pathian min ko thar le se ka van do em bir ko thir ko ran ho te he kan ma bui na lo theng tu le lali suwa lo kan le tu tan hian kan in bosayam zana hian kan in pem lali suwa lo kan do ta tak sela adi lo bon bui nei ron theng don tak ta sela America ram yan Sunday lo ran puang tan ut mai ta sela ichi ai don nge I thamuang don Sunday lo soi ve le la lau thong ho kha in pe lo tinani wo chu wangi zena hianin he boy na lo theng tur le kan ma Isu Krista lo kal tur hun ra thak tak bai kan va chon tur tan hian voi li hian tong chai la na sadakin pathian bonila ho in bo sai tharangu ti ka som du chawani chu kan ti lo chuanin una du takteu kan ding ko chuang so lovang kan tu fai vek don kluk san ta lo theng don
mitam takan tudon mitam takin soitil ani donani chuti huna chuan nget taka thu taka dingam ini donen inun kha in pem I thara nun kha I ngai to chiang em in rediem I kha zana hianin kanin zofia kan enfia atana ka som du chewa kalo in redia kalo in pay ani chuna lom a ai na sale zual zo ka tharawa in songe so turin tani langu kala in redi lawa kala in pay lawa ri gat pe chon zana yin mai tur kan to lo nasat takin pathian ibuanango itong try ukai khovel thil kan ele bar sun nai apoi boy em ma se hei kan thok lawang ti na dilo ma se kan dunayen a berle alal berle a pakhata kan da turi lo khovel thil ni ka gai tu thina tu ni in le lo ro pui ta tak din hun poli to lo sup tak khol hun poli to lo benga man se lo sum da ur hun poli to lo benga ida tam paule leile sal thailo da hun aron thin huna khan I chan ro puinga I ui ting mai ri lu nangota chu wagi tu ni man chua hura ni to tu no ni na sata ga in bo saya lali sualo kal le tu le boy na lo theng tur ta na kan in bo sai hun pathian ne na kan in lai chin na kan siam that hun kan sualate sim hun a thara in lan thar hun ani ti hi pathian mengin ka som du chewani atu kan suitelal pan kan zatan atharimal min som sak thero se